wasa'a qabrahuma wa ja'alallahu al-jannata ma'wahuma wa rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Summa al-fatihata khususan ila hadarati arwahi al-marhumin abdika Sarikan bin Marsudin bin Katin, Sapuddin bin Katin, Sanah bin Katin, Haji Abdul Ghafur, Suna binti Sanah, Misru bin Sarikan, Suliha binti Niman, Misraden bin Niman, Samsiyah binti Riyadi, Pak Mu'in Saniti, Sa'dullah, Sa'iyo, Sa'ima Liyati, Matangken Gito, Jasid Nawawi, Mardisa Mahrija, Buk Angken Ma'angken, Mas Ninti Buk Misa, Sar Ninti Pak Madhuri, Raiman Sanitro Pak Edur, Rima Buk Edur Bun Madhuri, Rasman Buk Nursari, Pak Karasman Buk Karasman, Kadir Sipa Pak Lani Buk Lani, Buk Maryan Maiti Tiwi Tijan, Mu'im Atmo Atom Mai Bukarah, Berdisa Surodin Ruji Toryam Punai, Madrikah Masri'a Jumali Nabi'a Sima Sirat, Haji Tomo Sanor Buk Surati, Buk Akim Marnisa, Mohadin Sompeng Sanor, Sayyidi Tija Supatrim, Sittina Supatya, Mu'amin Pak Purina Buk Purina, Dul Samad Samsu, Bana Buk Benti Buk Esur, Mak Benti Mak Rija Buk Rija, Sarbenti Rohana Sammong bin Asim, Malisa Mistor Sapura Safi'ih Ruji, Siama Dul Asan Maryam, Buk Sunarwi Mak Remanis, Asral Enor Munagrim, Jamil Ten Artina, Jamil bin Marjudin, Buk Samaria Jatem, Nurpi Nurpiyah Rizkiyah, Mugi Buk Langen Pansarima, Zeki Nisa Sariden Sawi, Mito Pusiha Sia, Pusia Musahwi Safi, Sa'il Siti Aisyah, Sakinten Putisa Sarmia, Siman Sunarwi bin Muhammad, Madin Toya Saleh Matlidin, Ria Misgina Misgenten Jatem, Liyama Buk Usman Muhammad, Sarinten Sahir, Rahman Susyati Mispati, Pusadin Matsiha Buk Sidin, Mas Timuna binti Dilam, Buk Murlan Senija Dilam, Buk Kasim Rukati Sammong Matsuro, Sa'un Niti Siti Mayer, Nur Islamiyah Fatimatuz Zahrah, Mu'inna Mu'inning, wa usuli usulihim wa furu'i furu'ihim. Mantar muka sadajaan marhumin, si ampun eseput asmanaki furuga bintoh, isapora sadajana tusah tusana, ikatare maah sadajana amal-amal kabagusnah, iparingna salamat dari seksa kubur, iparingna nikmat kubur, iparingna salamat dari seksa apoy neraka, ipama sadak kasuarga iwairi hisab. Berkat sahabat pemantar muka sarang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, eteba akina dak kasadaja anak potoh sarang keluarga nah segi badanang alam dunia, langkong-langkong sahibil hajah, tuan rumah sema pada acara esat ari samangkin engki kak bintoh Kiai Haji Hanafi Muhammad Dai Armina Satuni ban sadaja keluarga nah terapot ranah antare tanah lebelenah ban sadaja potoh-potona segi along bolong nang tempat kak bintoh otabana sebadah di luar tempat kak bintoh kasadaja nah mantar muka tap-tapanga oleh hidayah sarang taufik dari Gusti Allah, na oleh syafaat Gusti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iparing natap-tap Islam dan iman, iparing nalancang omor berkat omor baras salamat sehat wal afiyah, ipadat tiya orang setek kahajat
ban mantermuka iparing nalancar ban murah rizkina rizki sebanyak semettelah dari jalan sehalal tor ikari dain sarang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iparing selamat dari sadaya penyakit musibah balai fitnah ban hajat-hajat cobaan makhluk bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaatihi wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya amin. Are mangken Bapak Muhammad Dai sakeluarga juga niat nyalameten potra-potrena iki Kak Dinto Ananda Baihaqi bin Muhammad Dai sareng Siti Nur Fatimah binti Muhammad Dai arang sareng dua aki potra dua tretan Muhammad Dai Kak Dinto banter muka tepah di dalam lindungna Allah subhanahu wa ta'ala paring nabaras selamat sehat wal afiyah lanceng umur berkat umur paring na ilmu sebarokah bermanfaat paring na lancar ben murah rizkina paring lancar sadaya usaha-usahana ben mantermuka patapangkiyah sareng cucuk sesampurna dunya kantos dak ka alam akhirat ben mantermuka anak sedua Kak Dinto patetiah potrah potreh sesoleh sareng salehah sing ngontongaki dak ka agemanah ngontongaki dak ka bangsa ben nagarana ngontongaki dak ka lebelah ben tatanggana kong langkong ngontongaki dak ka orang sepona dua dari alam dunia kantos dak ka alam akhirat ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihat wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأستاذنا وأستاذ آبائنا وأستاذ أمهاتنا وأستاذ أستاذنا ومشائخنا ومشائخ مشائخنا ولمن أحب إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالفاتحة والدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات غفر الله لنا ولهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى سير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 إنه كان غفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين على هذه النية وكل ما نوى وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Sekadinto dari abdina nanti muka setajana ya para soalan sangat amal saya katakan masalah agunanipun Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin astaghfirullah min qaulin bila amalin wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian beri pembukaan sekipur kadinto acara demi acara seperti laksanakan ini are semakin kadinto berjalan lancar sesuai kalaupun siapa bagi tuan rumah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu undangan Syafina Muljiaki memasuki acara selanjutnya pun hingga dinto ceramah agama dalam hal kadinto ceramah pertama bagi itu bagi langsung sarung falana semulja al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Musli Adnan. Beliau selaku pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ta'limiyah Pakun dengan Pamekasan. Kepada beliau Dr. Sarang Tempat Abdina Ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi Rahmatan lil Alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, sedaja pengasuh pondok pesantren, sedaja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus ajunan semulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Baihaqi Bustami,
beserta majelis keluarga Kika Dinto, Kiai Haji Khalilur Rahman LCMA, Lora Ubaidillah, terseteja kiai-kiai selain. Si Abdina Amul Ja'akin, ajunan Kiai Khalil Yasin, saya sekerja aki Kak Dinto badi Rabu dan badi Morok kaula ajunan. Saya mangken ki perpan ki asolat di poni masjid. Malar muka beliau tulira Rabu. Tuan rumah sekeluarga Eki Kak Dinto Muhammad Kiai Hanafi Armina Satuni. Si Ari mangken Kak Dinto mabada acara pengajian umum dalam rangka haul tor selamat dan putra. Si malar muka saya holen esapora seteja sana. Epa selamat tadi seksa kubur. Dan putra nasi kedua Kak Dinto malar muka eparena bejra selamat. Yang terhormat Kepala Tisa beserta seteja aparatur, yang terhormat seteja para rabu, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Sobung hal sepaling patut terparcukup di dalam ngawalin pamator abdinan selaku penceramah pertama angin talafut alhamdulillahi rabbil alamin masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim minangka tambaan rasa puji syukur sebab yakonin napapunten kaula ajunan sampai makin ki terus sehat ki terus ki paring lanjang umur benar muka ki paring terus sehat ben ki paring terus lanjang umur. Hal Kak Dinto para rabu separlo ipentah kaula ajunan sebab kalaban sehat kalaban lancang umur kaula ajunan Kak Dinto ki bisa pak metepak kelakuan si ampun mulai diberi can kerenaan Kak Dinto tak bagi ketipun apa nah mencari sepora para rabu emot dak masalah haul ban salamatan. biasa wonten dereng dunia dak rame yang bad rame kan emot dak masalah haul salamatan haul Kak Dinto para rabu seipabada ari mangken Kak Dinto sarang tuan rumah Kak Dinto estona edalem pangangkep tuan rumah kantos samangken Kak Dinto edalem perasaan Kak Dinto kita mangki edalem setong kepastian sebab orang si ampun atingkan umur kantos mangken Kak Dinto para tretan kita dak sebisa abdi kapuan katipun apa kebodaan badaning alam bersih katipun apa kebodaan edalem alam kubur. Tuan rumah semakin saya sebut gelap. Eki Kak Dinto Bapak Muhammad Da'i Ki Hanafi Armina Satuni Baneka. Kento sampai semakin tak ngawulingin katipun apa keberadaan bangsa sepo saya dalam kubur. Karena saya dalam kubur tak bisa ampun abdi kabar karena tanda tower. Tanda telepon. Saya telepon apa tak bisa. Makanya ekocak berzak itu adalah setong tembok yang tidak bisa ditembus. Padahal estona bararamu mun ekir-pikir keberadaan orang seatikan umur dan segi beda umur gak gitu sapi. Keng kunta jeman orang si ampun atikan contoh. Burle-burle rembo kepilihan. Ya ramai. Ya apa sih gak kader? Allah. Contoh.
Mun panjenengan ka ento semangken ari mangken sejuk tojuk agak kapanika ka ento anong polong wakila bagaimana semua ngomor ka anong polong jarang mun gulung ucap wakila mak ucap kila ke muslim encakan ijak kok kita apa mak kita jangan masa aku lupa apa pasti ya aku langsung jangan anong polong ini mak tahu iya kudu-kudu kudu jakin lah sepenting ampun beda keterangan orang makin di segak ditonikan pararang orang beleban paningan biar nikah makin dia pun saling ziarah dari setong tempat ke tempat senai sambian bisa berkunjung dari setong tempat ke tempat senai bisa namoy dari setong tempat ke tempat senai jangan wakilah ku laku makin dari omon padi mun orang ni keselamat sering orang ni beleban ni ka odi orang semati ko pati ko may bangki ke musila tore salah setong ayat ke kot ini ka kot ini jarang ayat Quran jajah yang nikah doif Hasan napa jek wan mawatan yang nikah sohid maupun nikah Quran ada ketinggalan nikah jamun Allah napa jamun Allah wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun ba anjaknya kaungku orang si mati jalan Allah orang mati syahid ni mati bal ahya'un bahkan mereka itu hidup inda rabbihim yurzaqun di sisi Allah diberi rezeki mati syahid jadi jepon ke satar lambak gun mana pidato ku geku kamu mati syahid pasti masuk surga tahu ning mun sakit mati kesatar nih kesatar kan jenu anu geku aja kesatar ya pacan kelako nah kuat di kau ning mati syahid di para rabu masa tahu ulama ingatlah bias aulawi munuring mati syahid kento orde napa boleh Nabi Muhammad tetapi Nabi Muhammad kento makin sehingga Imam Malik mungkin kan sehingga Imam Malik kuruna Imam Syafi'i Imam Malik bin Anas nyaman si astaki dari Madinah kru ada bu para Arabu makroho komat ulang nak boleh makroho komat minabi ada bu acabi seka astana Nabi Muhammad kenapa pun anak li'annahu hayyun karena Nabi Muhammad tidak odi ja'adahu acabi seka astana Nabi Muhammad loh aku cadar rumah kau lemangkan acabi sedek Nabi Muhammad kenapa karena Nabi Muhammad odi loh mai sepuluh di dia mundring mati syahid sawa soreng mati syahid kan yang kepodi dalam Al-Quran apa boleh Nabi masih mati syahid ketuan mereka betul 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 ki mangan bulan sampean gak gitu jepon Syekh Ramadan Al-Buti badan bulan piandeng bulan panika jauh dari Nabi Muhammad tapi rohani bulan sampean gitu semak dengan Nabi Muhammad Sallallahu Muhammad semak dengan Nabi Muhammad bulan sampean mun badan jauh mak jauh ke kalau terpenok juta mungkin mangkat ke kasar kita ning pernah bikin temen orang mangkinan pak seperti hotel lekat mangkat desa kita kok oke paham belikan kita kok belikan Belgia dan ini kapan Arabu belum sambian sama keng gondong mak jepon guru dan kaulah jepon guru dan kaulah kayak Haji Muhammad Zuhri Zaid jepon guru dan kaulah keng kun para Rabu tak pada naban orang si odik masken yakin toh tajeman orang si ampon sopung omor ban siki beda omor toh Muslim ini kan mungkin kenal bener Muslim itu kenal matan Muslim bisa ngambil oh Maria bisa ngambil Sret King Seibudin Roma nih kamu Muslim tak bisa ngambil terbatas apa boleh syutingnya syutingan nih kemaki lelek pandek bila dengan dep ke asap aku gak semono siapa King mon matan Muslim
sehingga gabai ban Allah ani ka berarab ngadep ke kasabat kan ni kau cak curi pandang bener kau cak curi pandang munreng tak nangkok munreng laki ni aja pon mata elang apa mata elang kicik jauh rule temu jenika aku redit ya norak gila benjong ban kemin kita loro sih ini gua lakukan sanda tua baik ada urusan sesuatu orang nak lama ada syuting tadi mun kijau kalau ni kematangan ni orang laki padok seret padok mun ring bini je pon seborang mata gak ditobarara bu bisa menjangkau ke semuanya tak usah anu ni hebat ring bini tak usah cuding jauh ni sedikit kita kan makan ring bini ini mau curi pandang dia temu aja padahal rotak nyutak roda yang baru coba ambian menumpak sepeda motor ban bini sebenarnya numpak sepeda motor bini ini kenteng sebab dibudin himian ini sabar numpak ambian sepeda motor guru pada puncoknya masjid li temu ban ambian senakit awaruah idimah tak cuman ring laki Ong langkong ring laki sejak tak cuma dua ring bini ban besar dua je cokot ring bini umam temu di masalatin besar umam saya tanya akhirnya ini rawan biru temu bener keng mun kakur anak pahaga cangkang Quran apa bisa akadang kanjak mata napa gulen ni kamu baca Quran bukan jangan non awal kata abba gaya bener berarti bener keng mun ka saya mata awboy seket ke budaya satu cok dia tahun lebih satu ke budaya seket cok tidak mata perih makanya pun Quran Pak Quran ni kerja pun tak merabeng pun orang majaan Quran ni kerja pun tak merabeng bentak mepikun jadi pikun ni kan artinya ngelon loh tak ngelon kita anak pun karena kenapa Quran gentong muntun mushaf setelah berjus kasar seret bukan kenapa kat itu je pun ampun beda energi beda kekuatan sekeluar dari huruf-huruf Quran masuk ke mata orang sehingga kenapa kat itu ampun oleh ganjaran tak usah baca jadi biar saya tak bisa baca karena Quran abas Imun ibadah apa mulai tak tahu sama ya mun saya tahu macam wah ini nonton anak Quran Ibu Din saya tanya aki bini mata buka sekarang di lembar Abu ada rumah, ya mata buka sekali, tak lemari ya di lembar jadi, ya mari jadi baca, orang tak tahu macam, abas baik, itu pada energi, makanya pada Gus Koyum nyaman lasem, apa kiai sepuh itu rata-rata tak ngeloleh, karena pada energi Quran, mushaf Quran semasuk dak ke mata. Nah, makin doreh abeli boleh ke Quran malar muka raja barokah ban manfaat. Yes, abeli kereng mati boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada estona kepada orang seodi ban orang semate keng kuncai pon lebih tajam orang semate kata bang seo termasuk barokah. Orang odi gak dinto bisa etetepen barokah ban Allah. Beni andi barokah mun sak di barokah ni ka Allah. Andin Allah etetep kesetong orang. Mangkan barokah gak dinto jadi pon pasukan tidak kasat mata. Man barokah al barokah gak dinto al barokatu hiya jundun khafiyun min junudillahi yursiluhu Allah
ila may yasha'u min ibadi jundun khafiyun pasukna Allah sesamar tidak kasat mata yursilu Allah si Allah kak dinto apareng mengutus dak ka barokah kak dinto ila may yasha'u min ibadi dak ka orang sekosokane Allah dari kabula-kabula nepon Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan, apa barokah kak dinto? Suatu hal yang menurut akal, tak masuk akal, karena mungkin kan gini ke pas oleh nggak tak masuk akal, tapi ternyata itu oleh itu barokah. Tengang. Tawarin. Kanto kompong pada kiai si cek padang iblis barokah kebayi haki uncan akal jaku nabi datu badak temur de jenau paham biaya santri sebenarnya nikah gelur sedang nikah dari santri ini kesidu nolurnya haram punya ambil jabana pada ngobugi ya Roma pengakan nopo pada ingat bego gile bener rencanakan jangan dia yakin benih teti manajer berusaha apidato kadang udah tahan diri mak kuat mun benih barok jika gua boleh dia beli di sini dari India penagan sanmalkan kini tak nakok mungkin dia tak nakok dia boleh lihat sini menyanyikan muntak kengi beli barokah corak lo toteng gigi buat burung pesari sehari dengan pidato dan namain petto ini kemun kun berak ben kebun tengah kebun nao mayu bagi sepolo ilah ben bikin coba gini kan asap sampai temu karon pada pidato kan to kita coba halus tak lebon kalang ribu barat baru tak semua coba halus tak coba orangnya tanpa reken mun geng bah Allah benih gelung tak beri barokah kayak kau jadi sih gula ngocak jadi ngocak seking bagi monten baru orang dua ratus jadi diberi gula jadi jauh gula apa tak beri bini boleh gula kue apa tahu kan gula negak enggak karena bomon panik kata usah istihoro itu penyakit. Nanti kau bicara dulu, ya Allah, jangan boleh minta iblis barokah kau ini Yasin. Mungkin, mungkin kau jangan kau benar tengah, kau benar lauk, kau benar bercuan. Makin ada betul, biasa. Kali kan anak siapa Allah mah, ayu jagun. Kada aja, ke lauk, ke tengah, ke berak, ke tengah. Ke antar kabupaten. Ya Allah, mawat kuat kali. Yang siang api datu ni balik, lemah api datu ni ngejember, jangan ngeberdak. Tot dia boleh lihat sini ni nombak motor, nolak apa? Sepeda sifawa. Menompak sepeda sifawa, loncat ngeberseret. Maka saya gambar menida ini, kau ni lihat rabu menida ini loros pada atas, kau ni dalam. Kau ni lihat rabu, jadi tot patut. Kau ni kerja barokah. Sehat. Diberi live bermula TikTok. Apa iya le pada tahu loh. Bigula pas bila panjenengan yo diliasin siapa orang ngenyai lebih budak. Kamu orang ngenyai. Ada bu abdi negara itu ni maksudnya bila dapat ke Roma pas aja ke ini lah kerja. Boleh mikir kerja dalam
Gelur. Bahagia aja. Sampai rapa sokku. Kowe gula pikir aja. Pas meriaga aja bahagia. En kesan. Yang gula yang nang bonan ning TikTok karo kapi nyomo. Congok ban gula sing nyomo petong ibu. Abu Arya salapangan betang gula. Salapangan iki ngene to ora monjak saking taun pabelek kapan ulah kerja mereka. Sikirajian. Jangan tinggal. Kamu sunana Muhammad. Barokah. Makin ni kaki biayain santren pada biayain persis serang gitu. Ya gula dia gelur. Gula ni kan, nengi compok. Nengi jumlahnya 2.500. 2.500. Munjan akah. Oleh dia. Ngempuaki bidat ya gula tak bajunya jahulil dia sini sebiasa umur umur gula tak mampu gula biasa nganak empat jahulil dia sini betul belu gula empat du bahon dia berempat gelurah kini kemun bahon 2.500 kali 10.000 sepeleng tak ring sekakanan tak ring segemitu mundugan deh kan seket idim masih badan kuncang pidato le seket mun tak ging mangkata ka Prabowo gelurah teti ni kemun tak ging barokah tak bisa kan jaban aja ini bukan sudah maaf ya ini sudah bukan lakon manusia lebih nikah pernah lakon manusia kak pintu ampun sejelas adalah Jepun almarhum Giji Haji Zainuddin MZ dak ada majamuna ini sudah banyak campur tangan Allah makan gula menembian makan ni harus punya semangat tidak boleh gula menembian tak ditobar Arabu gula menembian tak nakong gula menembian bang otak udah mungkin jajan anda mungkin nih mun Allah lah kasokan betul jajan anda mungkin mana aja pun sepaling-paling enggak ditomun orang ini kesuudonan enggak Allah nika mengending sulam enggak sementara orang teroga selamat kutu husnudzon enggak Allah husnudzon kepada orang Islam husnudzon billah wa husnudzon bil muslimin nika pun teroga orang udik Imam Syafi'i dimin pernah periksa ini kaifa yakunu suudzon billah kaifa yakunu suudzon billah katipun apa kiai saya kocak suudzon ke Allah bentuk miturut ajunan pasadabu faqan ajawab Imam Syafi'i setong al waswas apa saya akan kok apa saya akan kok dumalem lah ni kesuudzon ke Allah majan ramidai yo Allah mak entar sekali mungkin terajaca lawanan yuk nyelodor ke atas bangku ini kegula mangkini kitab Hilyatul Aulia jusanga halaman 113 ditulis pun gula madana apal ban halam jemari foto apa saya kakak kok apa saya kakak kok rumah bodok remetang anak di tadi apa gula kita tahu leh suudon Allah ini tidak mabah urus Allah bener Pak bener yang locing ni yang beleban di bangun munduk sekan kepenyuannya munduk kata batak main munduk dasar itu tadi apa gula tahu leh tak tak kira detik gitu. Tak kira detik pegawai juga. Tak kira detik kiai juga. Tak kira detik apa? Tak boleh. Kini suudzon. Urus now. Jadi kuliban sampean bangun tak masuk akal. Kijareng akal tak cukup. Mula berumur kesokan Allah. Cuma aja masuk akal tak masuk akal. Lawas nang kula lebih mangken itu tak kula muntan akal tak masuk akal sekali oleh dia sendiri jadi sehat tak masuk akal mak sehat jauh suruh pira ganti benar
Temu baru. Harus laku lain boleh sultan. Sobir alpo kan. Mak. Arokok orang belengan, sepi belengan. Arokok sampai bara, sepi belengan. Arapa bulan degi kali bampak gitu. Mak kau lihat sini. Siapa sakan kau lihat sini? Tapi keter. Aku nak foto bah pada dia, bah orang yang benih kau lihat sini dekat. Bak kelia. Dimagi huli dah. Jadi mahabbah apa? Ini kepada Arab. Ini tak masuk akal dia guna benar tak masuk akal. Tapi bukti sehat. Ini kemuntak yang melen baru. Assalamualaikum Muhammad. Berdua dia pun suudon ke Allah ini kenapa? Wal khawfu daim min wuqu'i musibah. Pun pas kelapa. Teti takut mulu takut kita buat musibah. Ambian usaha mun pas ancor. Aja mun pas ancor. Jadi kita ancor mana mikirnya ancor. Hah? Bener gitu? Lecala. Ambian ingat, nyai menikah. Nerima unjangan sampai tahun 2013. Di mana mula tanya mun mau tahun sepanjang pergi holiday sini unjangan. Dura 2013. 2036 mun gula 2037 mun molotan unjang gula 2037 mun gehuli yesin 2036 mak lanjangan gehuli yesin modaan ge lanjangan ngororok kok kan lara apa lara lebutan ketinggalan lah gula 2037 tak toron goreng gula jadi mun beri unjang boleh pon otom kan 2037 tak ada akan te berapa jadi karena 5 tahun lebih boleh lihat sih lah ni kemana anak apa magi terima lu mah mikir mana ton mati laku bisa boy sing uncang mati kan bisa boy sing uncang mati kan ya ton lu mah mikir jadi tak mati lu mah mikir mati itu penting apa makin kan pasepak lah kona jangan nengat ka orang-orang palebur abri fokus ka orang lain palebur cak bacaan palebur baca Quran lu mikir bagaimana lagi kena aku biar mau mikir stres kita mangkatnya pada orang gantung ntar umroh ntar haji gantung terlalu mikir sebelum berangkat akan menyedin ning pesawat dek bicara nak kami bodoh ngakan pikir kada aja di leso kita mangkat lekan mangkat nah betul pagi ngucap muningi Mekah ningi Madinah mun pas tak apal cak bocah nada rumah wah mak mikir jadi lekan mangkat orang di besar wis lebajar sepenting le norok manasik wis ampun pada nak mikirna selaku setu malam apa mai mikirna se umur belum tentu dapat kedeki mun capok musibah aja kita capok musibah nanti ada gelu lebih terselamat ke Allah jadi terselamat terakhirnya orang ini kasuudzon ke Allah ini ada Allah wa tarakkubu zawadin nikmah kulliha kulluha min su'udzanni birrahmanir rahim sinamat nomor 3 wa tarakkubu zawadin nikmah manono kanyangka tangdunnya rekana waspada tangdunnya re waspada dok rumah setak ada dok rumah setak ada manono bitong manono bitong manono sampai dari saking sekuni bitong takut ikalak pokok takut ikalak tuyul dibudin pahit tali ikalaban obun ring bini keruah mak pas tak enang yang pahit tali obun ring bini belum mak mikir arigan obun bayi pokok letak apa boleh kau orang itu ikan ini jauh guru monitani obun ring laki tak pakunin lah keng monitani obun ring bini mak tak enang ari mun ring bini kan obun ni kata apa pokok boleh ikat apa itu aku boleh orang dua ini mun geng mentik ayun bianan di dua pengetak otol kebinin mun tak jadi gigi ni dah zaman tidak anak pun kita
kulluha min su'id dhanni billahir rahmanir rahim. Kenika berarti saya ceput telok kentok sakapina kini masuk suudzon tak bagus tak ereng kunaban sampean pahusnudzon pabanyak pangarep pabanyak doa pabanyak sedekah sejak pon istilah dan gula keluar sejak pon istilah dan gula pabanyak maca selawat pabanyak abri salabat tiba banyak maca selawat pabanyak abri salabat artinya apa? Pabanyak abad maca selawat, pabanyak abad sedekah. As-shot ni rata-rata bagus. As-shot. Salat, sabar kan shot. As-sabru. Salat, as-salah ala nabi. Sedekah. Rata-rata shot. Lebur as-shot kan. Sosok positif sumber kehidupan membiang kini kejar aja daging dari napa jadi susu lembu lolong kan pakai tak percaya bener iya kok waduh kan soroja ambu nyoso sampai duta wa fisaluhu fi amain salah kode wala biar mon japok penyakit rasa lagi suruh nyari susu bir brand susu ro kan jak maturan apa iya alhamdulillah lah ampun pemain utaman le dateng bon nyaman duet ke kesuk nebang mungkin le setengah telo aku kemarin kakak mapir kemarin kakak magro utai ke bodoh kemudian aku bodoh boleh kemarin kira bahasa kira yang sab makasab guru meremule kemarin gini kira beda gini kemarin dari maghrib bodoh bodoh isan bodoh wongon bener lah terus saya hadap terus beliau nih sekak ditoh pamator tuan rumah motor sekalangkong sambian pon alhamdulillah kau lemil onjangan kalangkong derajat ganten di Allah saya oleh sapora buat melar muka saya selamati paring na selamat ongku gula tak kerja ki berubah laki bini hari akabin pakai ndak rembecan gula mangkan satare tanan ni kuah setiap bulan pada raja ni alhamdulillah selamat kepi barokah kepi terus antre titip pesan mari dengan kijan di baju bini titip pesan katre santren ke haki pepeceng ajar siap embian mon baceng ajar larang argan embian mon baceng ajar larang argan ajar pepeceng ningi pon duk bajan apalan tak apal ibadah remah malah tak apal jadi tak apal ibadah remah si penting embian atorok betul atorok kenapa? Atorok keaturan pesantren jakwal nyangkual ke guru. Bulan di ceretang, iki di ngaki ya. Ada le cocok muda tahu saun jangan kaki haki korea. Bulan di santren Roma. Yang tak bisa ongku, macam karena tak bisa. Yang alhamdulillah, ongko modal. Lainnya lulus. Ada tahu kan? Nanti lagi gini. Begula yolok kepala sekolah nah. Jaring tebagai par gula. Nyaman Ahmad Badri begula yolok mama. Ma ipongke malolo cuma norok lulus. Ni serga iko. Jaring gengge tak bisa nak gini kai ko. Beni geng sama tak bisa. Jak gini kamu na sekolah, lain kita dateng, gini lewat dateng kada. Ada jong. Tetiban makai gendeng, lain kita dateng, pada dateng kada. Oke apa kunjung? Mari kita taruh apa? Ada no lain kita jemaah kita datang, benar nih ada jong. Lah sorbanan dia, makanya tak ngerti apa. Lalu. Jadi ngakin. Kini benih saya pikir berarti bukan yang nilai, bukan dari IQ, bukan dari kecerdasan, tapi attitude, akhlak. Akhirnya jong.
Roma bah beda wisuda si hafal Quran pa umroh gratis. Marim dihan kok dung dedungan bahni bini entar. Kas pemangkat masih si gendeng gitu jong. Kas pemangkat masih. Apa mai pemangkat je tak apal macam tak tahu. Kok ja. Kok. Kedua si apal Quran si di tas pangkung guru. Tak kira mangkatan, tak kira bisa ngapa lagi mun tak kedua. Jadi si atana aki. Lain ongke norok ongke, lain na lulus norok lulus, lain na mangkat ke Mekah, norok mangkat ke aja. Apa sih nilai? IQ, benih. Tapi sih nilai apa? Attitude, akhlak. Marban, untama ban. Dibarin jong Roma, membeda bedah rumah. Roman orang sece tak andin bi gulai bangunakin, pungkar bi gulai dari baba sosok bi gulai, pungkar bagenteng keramik, kena perabotan rumah tangga. Salah rapat apa jong? Tada Roma paling coba kecuali Roma Nigeria. Setuju? Iya Roma Nigeria kia saya pungkar. Oh, ada yang tahu kan? Oh, ya. Salah ongke ya. Salah lulus juga. Salah ke Mekah juga. Roma nama apaan kan jong? Amik-ramik gegek ngaria. Ibri perabotan rumah tangga sampai ke lemari no. Mare jong kepe. Jadi nak kena santri makin gendeng jet. Ibadah masjid makin penting ada ini cetak tak bisa. Ahlak apa fokus. Atorok ke pesantren. Hoki wah. Hoki. Siapa tahu jadi hoki. Salah gendeng je meler. Kalau gendeng bah melanggar meler. Jadi lekas jadi jangan tampil yang meler. Paham? Jelas? Demikian yang bisa saya sampaikan. Walan nggak besaki banyak santri kan. Harian, ban menaruh torok ke kiai. Alhamdulillah, makan nyaman gitu. Aduh, resore karena ya Allah, kerja tuan rumah raja gencerna sampean mak. Ada hari ni kemana pula sampean. Ni kedeki abajang gencerna sampean melo. Ni kedeki ngaji Quran sampean gencerna melo. Saya holle ni kan. Ni kemon ki Bada-adaan saya tertiduran ni kak, napa saya ngaji ni terus melu. Alhamdulillah, ambil berapa kayak gitu lagi. Ada untuk memang ya. Ya, jawaban lagi jongko abid ki montruk lambak. Engkau menejang goncang lambak ki montruk kita iya atori bantuan ruman lepas tompos bego jong. Ya abid saya tetap mau benar saya nyaman, batat mau benar saya nyaman. Ingat kibur, setuju mon penari berdaun jangan? Aduh, ngerodu. Oke, sekarang itu motor. Nah, jadi khusus santri yang letakkan melanggar. Orang ulang kok nyon sapora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bapun apa siampun buat kisareng beliau abdi sareng para junan bisa ngamal lagi neng setiap hari pun. Hadirin para tamu undangan siaptina muljiaki. Ceramah agama saya kaping 2. Beti bagi langsung. Sareng salana semulja Al Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Khalil Yasin. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Alif Kokop Turjan Bangkalan. Kepada beliau berpesarang tempat abdina ngatore.
Ngak supir pesawat kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama unala izza guru badan kaula jukan guru pada ajunan ya ampun molang ki puru ajunan Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Muslih Adnan, pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ta'limiyah. Dak selerana badan kaula ngaturake ta'zim ben hormat saraja-rajaipun. Wa matta'ana Allahu bituli hayatihi bisihatin wa afiyah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain amin. Guru badan kaula jukan guru ajunan Semulja Kiai Haji Baihaqi Bustami jukan dek selerana badan kaula sangat tamulja aki dek selerana badan kaula sangat ta'zimi. Wa yalihi Lora Ubaidillah bukan ajunan Lora Khalilur Rahman. Bersetuju para kiai, setuju para guru ngaji sehadir nyuun saporah dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat dek sateja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara khusus senyepoy rocing tengah pemangku tisa beleben bersetuju aparatur tisaipun tanpa terkecuali. Sahibul manzil Bapak Muhammad Da'i, Kiai Hanafi, Ibu Armina, juga Ibu Satuni. Bersetuju jajaran majelis keluarga ipun. Saya kesempatan mangken abada aki acara haul almarhumah Margina binti Sa'dullah. Ben setuju para rabu, para undangan laki atau bebini dek setuju ajunan beten kaula amul ja'aki ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan setuju imul ja'aki Allah. Alhamdulillah di kesempatan samangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki apangki apolong dalam kabadaan sehat langkong-langkong apolong kaula ajunan ala kotoat samu ke kaula benajunan apolong kak dinto beni cuma apolong erocing bisaos tapi sampai ke akhirat pakun epapolong kelaben para kuruh kelaben para kiai dalam kabadaan kenging ridho ipun Allah. Salawat ben salam nire ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaben salawat ben salam kak dinto
kaula ben ajunan anyuun manter tetielen celen tetiu perantara kaula ajunan oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kalaben oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ajunan make sakeceu tak kira toras sade panas saapoi neraka manter sakat dinto bedenah amin Allahumma ben insyaallah si apolong majlis mangken gak dinto insyaallah budian bekal selamat kapi amin mangkana faida nari ngalong polong ni ketika dinto orang si apolong saya etunya gak dinto bingkengan insyaallah bekal pakun papolong saya akhirat amin jabuna Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad man jalas janas wa man sahab sahab orang se along polong ni ka bekal polong ben setoman abeureng ni kemudian bekal narik dek ke beureng hasil lain man tertepak ke majlis kaula ajunan amin Allahumma ya iku berdimin ngereng mau saking solawat sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam cukup cepon ki ada orang aku lemik lah bunganya aku langsung aku ber berepot abidatu ni kemun berdesai alim ni kapah itu mujud salah ke sangat engki. Benda dewan juri engki. Bila lebih paha pulung ben ke muslim ni kau ke muslim ni kan pote engki. Secara fisik kan koleng pote. Muslim buda buka ada pah kule si budian. Kule ni padeng pah celeng makin. Bahkan engki kan orang ni kan dapat yang pembanding kan ki. Aslinya kule enten benih keng celeng. Keng pelan ke muslim ni kau pote kule elang mari engki. Makanya sapora kula ni kamu pengajian pulung ben ke musdan ni kula nang seneng susah seneng kula langkar sing ngefen mulai lambak ke musle gak dinto saya seneng saya guru saya ngaji mulai lambak saya seneng engki susah kala pamor jadi bulan ke musdan ni kabote kula bah celeng gara-gara apulung ben sepote ni ka makanya tak langkong kula ku mun ngunceng kula tak langkong cek papulung ben ke musle kula papulung ben janda bayang jarok norok ke mari alam gila bak kaki aku pajak gajan nanti jarok norok ha mayu lek bola bedanya apa kule batabari sareng ke musleh kule batabari ni kak kiai pola sambian kasokan ni kak mun raja boleh ku beda parabe ni compok asmana nipah je abid saya anu ni engki kiai engki toman kulis hitung bek to pengajian sareng madeli saya biasa abing kengira aa periksa ni bitan kula kiai beda ongko si asmana nipah itu ilmu ki muslim engki beda kepolongan sepo ki holi le kok wala umur mun 70 kok ternyata gila ni kagatan gula nelpon video call ke beliau ke muslim wah tahu ni kak sanya menipah kiai ku tak pakai umur 20 bi gula ke bala tak usah istihara langsung engki gula kiai engki apa tak kok coba ibu burung boleh engki jika yang mau kanto beda boleh tak napa ke ibatan baca kiai Allahumma salli ala Muhammad semoga sareng Allah ke muslim gak dintu manter palanceng umur manter paring nasihat manter paringi barokah manter atamba rizkina manter atamba rajina ambian sambian ini masuk YouTube mun tak langkong kiai mun nyai tuka ring rocing aku lagi ngadua mi yamin ya bangki manti gak mun Pak Polo ni gak manti doa ni mun sampai Pak Polo ni gak manti majtama'a rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya
mun beda dengan pol kompol sampai dapat bitungan Pak Polo, maka bitungan Pak Polo ni kebeda seeyang kak selama kita abesa beda seeyang kak teti wali situng teti makin ni kebeda teti wali na Allah situng beda seeyang kep wali na Allah situng beda seeyang kak teti wali na Allah situng mun belung polo dua seeyang kak teti wali na Allah sekak dimah lo evangki mun pocur gula teti mun pak ke gula si wali ada jibole ki mas gula ko ni selalu gula satu, makin bahat pak kasih wali. Mantar engkia, amin. Oh, amin du kalem ya. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Makin ni ke acara haul. Banyak dalam rangkaian makin ni. Kayak acara haul almarhumah Margina binti Sa'dullah. 40 hari almarhum Neman bin Katin. Sekaligus memperingati kelahiran Ananda Siti Nur Fatimah dan Baihaqi. Kelahiran Ananda Siti Nur Fatimah. Serembi Siti Nur Fatimah ni ke anang napa embuung dia ka. Napa ke ngerembi kemper lagi bini. Kemper. Ini kan sekaligus memperingati kelahiran Ananda Siti Nur Fatimah dan Baihaqi. Berarti ini ke serembi Nur Fatimah dan Baihaqi ini ke sekerua. Apa coba king kian tak gulu tepak kak. Begitu aki anang pak tepak kambuung ben kepang ni kak. Oh sekeluarga, itu salamatan keluarga sini kaki. Pon ki sini kesawas. Pada ben acara haul, kula cek sedekah tebang ki ben acara haul pengajian umum dalam rangka 1000 hari Bapak Ahmad. Pas saya pasang foto nak kula ke TV, ada foto na saya mate. Tetapi orang sentar jo, te kana ki muda saya mate gua. Tetapi yang ku foto nak kula ka sa almarhumah. Ni bining bah cenggang ngocak menaya mi cek genteng ay kok. Tetapi kalau ibu jelas ka ada ni kak. Pohon intinya makin tasyakuran ben selamatan keluarga sini kaki. Selamatan keluarga imma selamatan nika itu cuaki dek kasih imma selamatan nika itu cuaki dek kasih seteh. Walhasil seodi ben seseteh manter pada selamat. Amin. Seodi ben sampun tinggal tunya manter pada teka hajat. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Apa napa mak selamatan makin ni? Apa napa mak acara amat selamat? Karena manusia sepaling penting odi ben set. Ini kau cuma situng, cuma selamat ni ada boleh. Maka ada tuan kau ajunan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Amin. Maknya fit Allah je doa ni kan. Teman mangkim kan. Allahumma hdina fi man hadait. Allah. Dia doa. Jadi jawab benar. Amin. Manter selamat kau ajunan. Amin. Allahumma antas salam. Adu Allah ajunan kak dinto assalam. Allah ni kenyamanah assalam. Jadi assalam ni kenyamanah Allah. Maka namun beda orang yang amanah assalam, kau tu beri abdun, tak boleh langsung salam. Kau tu beri abdus salam, kabulana assalam, kabulana Allah. Jelas? Wa minkas salam, dari Allah datang keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, da ajunan Allah keselamatan ni ka abali. Fahayyina rabbana bis salam. Pau diaki kaula saja itu nyanyi ke kalaban selamat. Amin. Apa napa mi selamat? Hadirin, toreh. Mun nafso kula ben ajunan seeta bengkan macam tunya tengki. Kan tunya kula ben ajunan pesse se sehari mun ki odik ni ka pesse jabatan padahal orang ni ka makela pesse na benya make jabat na tengki keng mun tak beureng kalaban selamat percuma hadirin. Percuma. Pabanyak ipesen naga, keng mun orang ngata selamat sapora songkan umpamana. Tadi faedah na biasa maki banyak mun aburing kalaban sakit, bener. Miliaran biasa keng orang ngasongkan, jata ada ndak apa. Bukan buk ni kamu tempo na sakit, rajin nampian tempo na sakit, apa taburi, madalek ngakan kakek sehari tak ngakala dengan terus apa marah, terus bakso ya, enja, rawon kah? Ya kan dia biasa nampian mun anu yuk.
Rojak, ja. Nasi padang, ja. Lalapan, ja. Pecel, iya. Nasi pecel maksudnya. Ada suruh mulai kadek dek. Panitia, nyari kisah sepeda nih kan. Congoco dia. Iya kan beda nasi pecel kan. Iya. Dong sekali biko. Orang ni kemaki banyak pesan kengken songkan saus. Senomor situng. Eber ni kata kiranya mana ada apa mana pun sakit. Senomor 2 makin nyaman atau kadang ketika sakit ni kadang dibatasi. Kok sampai tak beki darah tinggi. Kok ajam tel-getel. Kacang asam urat. Bener. Teh pucuk kencing pakak. Tangki kencing manis didik kencing pakak di sana bu. Pese magi banyak king mun songkan ada masuk de eureun ni kakak. Percuma mun tak abring selamat. King mun orang ni sehat maki tak peti banyak tunyana. Ibu ku epon kakak gula. Walau makan sederhana. Ikan asin sambal lalap. Kok gereng? Walau baju sederhana. Walau tertutup aurat. Walau makan sederhana. Walau baju sederhana. Walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga, juga istri punya 3. Itu sehat atas bawah. Cihut. Ada tadi orkes mengaji nala. Ibu siapa seorang nguncang kau minta lang nguncang si bener gelak rupanya. Pengajian ni kau mentero becang, kira merabu ki musli gula jagi pantar jadi tak butuh. Ya, saya dengar nih. Hah? Korang? Bagaimana masih lanjut? Oke, masih tetap bersama Putra Buaya. Pada tak beres sebenarnya saya ceramah dia. Bela cak kopak kabin biko kemarin. Untuk Pak Garing apa di nak di mana peburi hadis cenggang mana peburi lagu wah cocok ya kok. Pepe Kelompang. Oh maju cok nantang yuk. Pepe Kalompang bibir ceruk saloni mun lakena tak cakang cek gelem keloni. Assalamah ke musleh manter dia Pak Agatelim kelaban selamat manter bisaan rosaki aktivitasnya. Wah, tore si aja bisa ngambek lambene takut betalu dong. Pada lambene. Mun salaman ben kiai ni kalambene takut betal. Lambene amplop. Oh. Hah? Ada deki you. Macam ayu kelo. Ni ajen sing aku mi sampe. Bukit jangan ngarai din cilik. Asli nami genteng ngai go ngarah kene. Kula genteng king mun beda ki musli kala celeng kula ki mun genteng ki atuan kula. Saso. Santri ni ka. Bener santri pemulai kada ka gitu kok. Saya mau mulai kan takut mulai ke bungkon atau kalau mulai ke pon duk kemarin. Saso. Minta lah. Mulai pada dek kapiu ganggu ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika nyamanan odi gak din, toh hadirin. Bedeneng sehat nih gila, bedeneng selamat nih gila. Sehat, selamat.
Orang sampun nikah bedeneng nikah. Selamat atau bese? Sehat. Kula sering mendapat senikah. Kula benajunan soki banyak pesena bisa beli mobil. Mai kalambian nikah. Betang ala kalangker mun perlu aing. Oh ini. Oh di pelau gelu mak dia. Ini kan. Cek kalah buka aki, buka kan. Bahaya dia kan. Hah? Baru sekelangkong. Terlenceng umur biar. Selain mati kapi kadem bian bitinya. Apa bergem? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi manusia ni kasih paling inti ni kan selamat hadirin. Keng mun nafsu na gula benajunan, ni ke benih selamat saya tidak ada. Tapi tunyak kena ben jabatan. Ni kan nafsu ni kah. Padahal tunya banyak jabatan tinggi keng mun tak apuring ben selamat, tak apuring ben sehat. Percuma tak kira sampurna di. Bener. Terkadang beda orang ni kah. Mun ki sehat, mun ki selamat, beten ia polaki nyari PC. Kapan oleh PC? PC na nyari sehat. Badan ki sehat, sehat tak nyari PC. Kapan PC na beda PC na nyari beda. Mun kadung tak kelero hadirin, mun kadung tak kelero. PC seelong polong sebanyak kasama beli sehat setada. Sehat kita abeli, PC na lah tada. Makana faati kulladzi haqqin haqqo. Beni tak oleh alakoh. Keng mun banyak istirahat. Beni tak oleh usaha. Keng mun bejenah asarin tinggal cek terterban hemaviton hadirin. Asarin gelu, cek tampai ke laban panapa. Sebora. Dan kuliah ni ke berangkat dari compok pagi penari ni kan. Kol belu berangkat dan kuliah depak ke rumah ni ke kol 2 malam. Terkadang kol letung, terkadang kol telok. Mun katili jeba kati gelak ni ke pada pak sopu gelak kuliah. Depak pukul 5:30 na terak tanah kesah. Kengten kuliah ni ke maki berangkat pagi mulai pagi. Sejak eja gena ke istirahat dan kuliah. Jadi kuliah ni ke berangkat di rumah pagi tedung. Mulai ke rumah di pengajian langsung tedung. Jadi kuliah ni kata aja ngaja. Enten pun ni pangang kui. Ibri kuliah, ibri in apel, ibri bi orek. Anu biaya untuk stamina, vitamin kesehatan mak letak ngantuk, mak letak anu. Enten tak payah minum betul bi kuliah. Apa? Karena mun biten kuliah forsir, mungkin ketika nginum hemaviton kerating deng pah kuliah tak ngantuk. Engki lah tak ngantuk. Terben kopi kuliah tak tedung. Engki. Tapi dalam jangka panjang ini membahayakan. Makanya bi orang tanya aki kuliah. Kuliah liasin. Sambian ni ke berangkat pagi mulai pagi mi macam pakun sehat. Nah apa jemu nah? Jawab bi gula. Situng jemu gula. Aja mau bental. Jadi gula ni kapan kamu mobil tedung gula pan kamu mobil ngidang. Ki gula mangkat dicopoki buru. Tedung enggak? Baru ngiding pan perada pak katam perlu ni kah? Baru ngiding gula. Masuk ke masjid bah baca. Untung gula ni keni. Jadi tedung ekor setengah kesepas. Abaca anu. Gula sedek pandek karo orang enggak? Bebenih mun ngenang, nah maksudnya pada banding ke muslim ki. Hah? Berusaha kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nanya on ke Allah, menteri yang nahat sehat berselamat. Amin. Lebih-lebih tuan rumah makin. Bapak Muhammad Dai ben setuju keluarga semakin amat selamat di kemantir bi Allah paringna selamat amin mantir bi Allah paringna sehat amin setuju cukan ajunan semakin gak dinto hadir nekani hajat Bapak Muhammad Dai ajunan sahadir makin merami mulai gila entar gak kantok keng demi untuk nyampurna aki acara
mantir bi Allah pada paring namet selamat amin mantir paring nasihat amin mun bede sesongkan mantir pa bede sesongkan nah ben seberes mantir bi Allah tak paring na penyakit amin Allahumma pon itunya nikah jadi itunya nikah saya kepenting kau lebih ajunan situng selamat makanya tuana selamat fahayyina rabbana bisalam ya Allah dan kula pa'o di aki etunya kala ben salamet marena wa adkhilnal jannata darussalam etunya nyoona salamet akhirat pamaso aki dek ka swarga tempat salam teka hajat nih kak odi etunya salamet akhirat kau leben ajunan pamasok ke swarga tempat salamet nih kau leben ajunan teka hajat saya teka hajat nih kak orang saya banyak pesena punten orang saya teki jabatan nah benih orang teka hajat nih kak orang saya bi Allah pau di etunya salamet ke akhirat pamasok swarga nih kasih salamet mangkana kau leben ajunan ia jadi doa sareng Allah dalam Al-Qur'an wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab pakon minta itunya hasanah. Napa hasanah itunya nikah? Odi selamat. Akhirat minta hasanah. Napa saya nyamai hasanah nikah? Masuk dek ke surga na Allah. Manter tepak dek kaula ajunan seteja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon. Para bila gak dinto. Karena selamat gak dinto merupakan syarat. Pertama kaula ben ajunan odi cempor, odi bunga, maka kaula ben ajunan di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah nikah ibadah aki istilah acara salameten. NU ini kan terkenal kalaban acara salameten nih sekecil salameten. Napa selalu selamat Nabi orang NU nih kan? Kula benajunan napa selalu selamat na cak kapi salameti. Enggih. Rembi salameti. Tak usah ki rembi. Amu lagi kandung lebih selamatan NU nih kan? Anapa mi beda selamat? Le selamat nih kan? Cak amu lagi ilmu kandungan lebih dah. Cangring Jakarta selamatan 7 bulanan. Soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Sorbaja tingkepan, olan tabung melenting oleh nekep-kepan. Matura pelet beteng, olan oleh alet let bektona beteng. Apa ya kok? Ya wis engkau mau lihat boy. Orang kiai kok. Ingat tang bini kakile. Ya benih cang bini gula mau napi datur Pak Abitan. Wah. Kita rembi le selamat tiring betul ni. Lahir pah bode selamatan rembi. Biasanya matur nyamai wali matul akikoh. Ngi akikah selamatan boleh ngonceng ke tetangga. Bener. Mangkata ke Mekah walimatus safar selamatan perjalanan selamatan umroh ki mangkat kita mangkat le selamati ka ada orang kilo mangkat lah abi pesai polo juta mi tak selamat temen ning maturan datang dari Mekah selamati boleh cek ngali somor maturan ngali somor pak keluar aing selamati cek ngunceng gule selamatan somor gule teke tak nemu hadis saya keluar apa hadis yang ngali somor nama? Oh bunga, ki, mun itu kalau suruh dan ikan ki masuk man gak kaman, ki jaman hadis ngali somor pakai ngakui mesin eburan, nemu di hadis segulan. Ini kehebat dari matura. Seta, orang matura mun seta ni kagak benih korong yang sekalian saya selamati, situng sampai petong selamati, 40 hari ni selamati, 100 hari ni selamati, 1 tahun nah, 2 tahun nah, 1000 hari, 2500. Kiba mulai dia. Nah, anika. Allah. Nah, nikah. Mbian mun ibu segami tak abi ni alak kiboy.
Ten heran kula mun bodo orang bujang sabar tak bini. Cek ring anta andi bini bisa tak terus bini. Cek kula andi bini terus bini ya boleh. Kita mangki, mun mangki ndak sama. Aduh ungki, oke ke atas. Bengki lah aku tutur aki, mun ditojuk mancing pah kamera tak noro elang cetak ke sacara dia. Mun pas suara ne bede orang kata ada kan yang ku radio sampun jadi. Bede janda le, dena. Oh banyak ya kok, marah. Ongguan. Mun mangki abine ongku. Mare nyari aki nari pun kita bodo bader ya. Harap kera. Aduh heko. Jadi gue leku mau berbangajan tanya aki. Siapa saya ceramah? Boleh dia sini. Jauh antara kau itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tengku mana ku ingat nikah hula. Cak biasa nak ku mik dia ya. Lo teman aku ingat nikah hula. Ada bahale tengku be potek ke budaya pel kote poka dia. Kau coba potong mik kare marin ku. Angki mun ke musleh. Nak nikah saya ke musleh. Ya mau. Karena mun ke musleh kan ada bu biasa. Mun gula kan ni pesanta. Apa gelak gula sagedak kata kok jebol mik ni kau semak. Hah? Awak harus terusan. Mun mulai bian engki makin dapat gubung kondo kembian papan tak kaya cak unceng bol. Makin terus. Cala bola sampai ngoko sampai ni ke dua suku mun tepan gula ni ka. Macam-macam gula ni ke biasa masanta makai compo. Beni api datu ni gala karena lo lawan dan biasa ni kita tadi. Yenten, keng ukur kesehatan gila. Tadi mak lepa, ada dekile tak tengtang ni. Thank you kak. Kiban boleh kan sampean boleh gila kan selengki ni. Bener. Boleh gila. Kula maki api datu sampai kule. Mak ambian tak kira boleh kan? Tak kira boleh kan tuh dusen tengah berkadit di bian ke laut dia. Keng mon kula api datu sampai kule. Mak ambian pakun merengaki sini. Keng depak gebung kona kula suwe. Colong holil cek lanceng ay ko. Ara apa kak? Billahi tengah potong sa dente. Allah beri kulen ni kakak ingin aja ke. On, tadi berselamat. Saya matur ni kebeni korokeng sekalian duka le hadirin. Ben beda acara asmanah esetor ke makle khusus sehingga orang matur gak dinto amat selamat mulai kita teti manusia sampai teti manusia. Saya abadi boleh. Kau lebih najunan ni kata bu ambu seenyo onaki selamat. Maka dan kula sering berdepak iman gak diman. Munreng matur ni keseta. Buh beni karo celep. Kumikil. Apa-apa, nuli kelu enyo lagi selamat. Mantar kau leben ajunan budian ketika abali ke Allah. Pada enyo lagi selamat sehingga kau leben ajunan pada teti orang berselamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mantar pada bercerai kapi. Amin Allahumma. Mantar pada teka hajat. Allahumma. Ben mantar pada selamat. Makana ajunan mun lestari asolat baca kibun nikah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna aljannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Orang saya mau sekak dintoh setiap lestari solat farduh maka orang kak dintoh bakal ijaga bi Allah bakal ibadati orang selamat dari tunyah sampai abadi dak keajunan Allah pakun ibadati orang sebecera ben selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Mun sampian tempo tenang dikeran kepada Allahumma antas salam. Masalah yang sampian gerak-ger ya tak maca lah lo napa. Selain Allahumma antas salam, sampian Allahumma lantas jalan. Ya mun tempo nah tak kerja sampai tak zikir karena mentorokal wirid kal kirit cek pun ulama. Saya orang saat kal dikir sama rina bejeng. Orang ni kayak pada akibun ketang ni kan sekecil aluncak. Di mana dia ketang nengeneng. Ada ketang nengeneng, ceng oleng kepada ada iya, dia mau ada iya.
Aku saya ngucap padem papiar bi kok kaki marin. Mun orek pakai beda-beda ben ketang kok keng nyonto aki dia. Oh tepak kareng bedina deh. Ih sebel deh. On wis pada lu perapat jalan. Korang ngunceng boleh. Kenapa? Oleh 5 menit. Apa sih kalakal makin genteng tak bukan gula. La haula wala quwata illa billah. Minta lagu boleh ki. Mbian montro si banyak lagu na cak ngunceng holil, ngunceng holili. Mun juno kin soro panung ke atas langsung kasa. Bawalah cintamu berikan pada yang lain. Terlanjur sakit hati terlanjur sakit. Oh colok pelka. Pod, menter pada selamat ki. Apal keamalan selamat ki buru. Allahumma antas salam areng sareng. Kira bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kon insyaallah nule mireng ngajunan ka doa nikah. Jadi ben lestari salat, saya mau doa ka dinto, maka orang nikah bukan eja gabi Allah bakal selamat dari dunia kantos ke akhirat. Ben selamat kak dinto kunci sateja bunga seneng teka hajat teka ula ajunan. Saya orang saya selamat nikah teka hajat meskipun tak pati soki. Nah benar boleh soki ki selamat teka hajat duka alin nikah. Tak soki keng mun selamat kula benajunan teka hajat. Tak soki keng mun sehat kula benajunan teka hajatnya mana. Menter selamat teka pi. Sekak dinto si bisa pada pak dan kula kian di acara juga. Salah setari nak esar nikah lon Malang. Cek ki abid ni kan makin ampun berdasar. Ya kan lah ada pada telur perapat pun kemus lagi buru kan mak le pada. Napa? Kemus le saja. Tak langkong, tak bisa apa peliman ke ada nih kakak. Kak dintoh, antar tegak hajat tuan rumah, bapak dei, setuju biaya saya keluar dari kentena. Ajunan menter pada ibu kempang rizki nah. Ben menter kaula ajunan tak cuma apolong bunga itunya tapi sampai ke akhirat. Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah. Ya Allah, akatia kaula benajunan papolong agleun bunga itunya, papolong aki pagleun boleh budian i akhirat. Makan tak langkong, tori budian pada patang sarih, tori pada patang kibah. Mun sampian selamat, Khalil Yasin tada sariaki keluar. Mun Khalil Yasin selamat, sampian tada sampian esarya bi kula. Mun pada tak selamat, pada cak cungre sarian. Mun pada tak selamat, yang menter pada selamat insyaallah. Kelak jebun Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad menjalas janas. Mun la apolong ni ka ipapolong. Ipapolong. Tak kira orang apolong mending selamat pahbudan ni ka tak selamat. Bade situng kitabnya mana kitab An-Nawadhir nang An-Nawadhir nikah. Al Imam Syihabuddin kak dinto ajelasaki orang ni kemonto mana polong ben orang selamat budian bareng saya selamat ni bekal narik dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Tak usah iya akhirat itu nyabai kak itu nyabai. Orang ni kenapa cang saya ke polong? Mana polong ben maling makilo etang ke polisi curigai orang. Bener? Mana polong ben kiai makita oleh berkat yang kayak gedang.
Kiai kilo nyambuk senoro abi telo. Ika barokan dengan alung polong. Mencer pagguna polong bunga sampai akhirat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila jami'i ma nawaina wa ma nawa sahibul hajah ala anna Allah ayyajjalana min hawajid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Raden Ki Haji Khalilur Rahman LCMA. Kepada beliau bakto sarang tempat abdina ngatore. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك خير ما سألك سيدنا محمد نبيك وعبادك الصالحون ونعوذ مما استعاذك سيدنا محمد نبيك وعبادك الصالحون اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا في دارك الدنيا والآخرة دار السلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم نور قلوبنا وقوالبنا اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما يا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم وفقنا لأهل الخير اللهم وفقنا لأهل الخير يا الله اللهم وفقنا لأهل الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل لنا ولوالدينا وجميع أستاذنا وجميع مشايخنا وقراباتنا وجميع أجدادنا وجداتنا وجميع مشايخنا وجميع من أوصانا بالدعاء وجميع من أحسن إلينا وجميع من حاطت به شفقة قلوبنا اللهم اجعل لنا ولهم بمحبتك ورحمتك ورضاك ومغفرتك اللهم يسر أمورنا وأمورهم وفرج كروبنا وكروبهم حوائجنا وحوائجهم واشف مرضانا وأمراضهم وافتح لنا ولهم فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين السالمين المخلصين الصابرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا دعانا وتضرعنا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para tamu undangan Sabtina Muljaki sekadinto minangka pangkian nang are sore mangkin kadinto dari Abdina selaku pandu siar menawi bade kesalahan kalopotan kecangkolang kantorator Abdina pribadi nyona pangapura sesubung batasah. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad